Kwami kube kuhle kwabangcwele. Cha sengisukuma nje ngoba nakho ngizosekumnandi. Ufuna nokusuma uma ngiyisoli. Ngizosekumnandi sewuthi angisukume. Kuye kube njalo umuntu ume nomntwana. Engathi uNkulunkulu ngasana sibe nabantwana sonke. Nathi ebese siphumule uNkulunkulu abuyisa abantwana bethu. Ngoba kahle kahle ngeke ukholwe ngeke uguqe la umntwana engekho. Uyabona ngoba bonke abantu uthe kumenyezwa beza kunyakaza umntwana wabo. Ngoba sila kunyakaza abantwana bethu. Ngoba sivukile kuyisabatha anyakaza abantwana lento ngabona mina ngifakwe groupini engayazi ngibubani usongifaka groupini engayazi manje. Uma ngithi ngiyabheka bangixoxela ke ngaqala ngangayilalela indaba yabo sebeyasho ukuthi cha ngifuna ukucacisa lokho ngeke ngayihamba kakhulu nabasho abantu ke bethi ngoba sila asiyo nabasho lezi la ayiki nabasho enempandla ngaka njengami ungaboyihleka umuntu onempandla ngabomhleka nomthanda nomhloniphi ngoba umuntu onempandla ofunda iBhayibheli masinyane Levi 13 verse 40 ukuze nizobuhlonipha umuntu onempandla ningaphindi nisijwayele kabi ukuze nizobahlonipha kumele nazi eBhayibhelini lento ikhona ningalinge nangelilanga noma ubuthanda usijwayela namhlanje yeka uba utholayo ubumbhobho ufuna uyifunda ngombhobho lento izakwala uba uyitholile sethu Levi 13 verse 40 angiqonde ukufunda iBhayibheli ngenzela nje ukuthi kuphela niye usijwayela ngicela uyifunde kahle ungatatazela ufunde nje ungajahi indawo abaphakamisa abanempandla bonke neziqalayo funda baba incwadi
Nga umuntu ephucukile. Awusondeza umphopho emlonyeni wakho kancane. Ngifuna ukuzwa ngisho abantu abawomakhelwane. Nga umuntu ephucukile ekhanda. Ithi le ncwadi nxa umuntu uma nje umuntu ekawaphucuka ekhanda kwasuka inwele ekhanda lakhe. Usakhona? Uyimpandla. Lo muntu unempandla. Uhlambulukile. Hlala phansi. Nxa umuntu ephucukile ekhanda lakhe lo muntu usuke nempandla ningalinge nimjwayele kabi uhlambulukile. Ngikhona amakholo. Ngiqonda ukuthi ke akuyona ke intsha izila. Kuzingane zale ekhaya eNazaretha. Bonke labantu abezela kuzingane zale ekhaya bengade ngithi bengumbhalelela umsakazi wezwi lomzansi angimane ummemezelele nganje lo gesi mina ekseni. Bengithe kodwa umsakazi akongimemezelele ukuthi le ndaba eseNazaretha namhlanje inkulu kakhulu. Anojwayele nje ukuba nenamba zabasakazi kona nizoba right. Ngimtshelile umsakazi wezwi lomzansi umajola ongimemezelele mhlambe kangazi kodwa ngoba mina nganje lo gesi ngizangisalalela izwi lomzansi. Kodwa into esizele kakhulu la sizobuyisa abantwana bethu. Ngoba sikhona ubhlungu uthi ke ngelila ngoma kwenze kwehle isifo kini noma wehlelwe isifo sithi ke asisamkhumbuli lo bakambe. Bese amaNazaretha ngabe bikho umncwabo kanani Nazaretha awuphelele. Noma qhamukele nje nizobuka awuphelele umncwabo miNazaretha lingekho egcekeni. Ngifuna ukuthi mhlambe ngizothi ukubamba isikhathi encane uzoshishe ngihlala kodwa ngifuna ukuthi wazi ukuthi uma useke wahamba wayenhlangakazi uthi ushembe ngelilanga uyabuza ukuthi leli tshe suke lithwalwa abantu uma kwenhlangakazi elani. Akekho akwazi ukuphendula. Uthi le nkathe esuke ithwalwa abantu uma kwenhlangakazi yani sasama inhlangakazi uthi akekho okwaphendula uthi yelani. Uthi ushembe lelo litshelelo nenkatha usuke uyibeka la usuke uyibeka khona ngenzela uthi ke ngenza isifungo mina nawe. Lokuthi ke le nkatho oyibophayo ubopha into engase uqaqe umuntu. Leli tshelelo othwalayo uthwala itshe ngase uthulwa umuntu. Uthi musufikelwa ukuthi uyamyeka ushemba owabeka khona itshe kusawagugulwa ke manje lapha ayibeka ukuthi uzomgwaqo. Uzocela ukuthi uhambe uthatha itshe nenkatha le owayibekile la wayibeka wenhlangakazi bese uyithatha uyibuyisele lapho uyithatha khona. Umbuzo wami ke itshe lakho uyolithola kuphi kanjani? Niphathe kahle abagcotshwa. Uma noma umgcotshwa ngamhlebo bomhlebo ubuyoyiceba ukuthi umgcotshwa kuhlebile ngoba umuko wahleba umgcotshwa lawo mazwi wakhiphayo aphumela amathele esiphikeni sakhe. Uyothi mhla usufile bese bhala bese vela ngamagama amakhulu akho wena bomhlebo umkhokheli bese bhala ngamagama amakhulu ngoba angazi kanani umkhethela la nomkhethela ukumhleba yini. Nangu umshumayela angazi mina nemkhethela umhlebo. Uyabona umvula incwadi kaSamuel 16 verse 17. Umvula incwadi kaSamuel 16 verse 17 ngiyazi amabhayibheli nisabaphethe. Kodwa umvulele incwadi iyakuveza ukuthi umuntu owumgcotshwa nomuntu ogcotshiwe nomuntu obekwazi uzoba inkosi uzoba ushembe wenziwa njani umuntu ugcotshwa kanjani. Ngikhona amakholo. Ukuthi umuntu ugcotshwa kanjani umuntu ovela umsukele njengoba lakho umthanda uthi ke ngizayilole ngabe umkhokheli wethu. Kumele ubheke inhliziyo yakhe njengonkulunkulu ukuthi engakwazi ukumela amakhosikazi amakhosikazi nanhlahla uthi yadelela. Uma uzomshumayela uzokwazi ukuthi uma ethe inhlahla uthi ungakwenzi lokho bese iyakuyeka ngempela ngoba phela umuntu osemshumayeli kungena uNkulunkulu enhlizweni yakhe. Sele sasonda la ngeke kwakunesitolo sasikhondeni sasila ngenhla. Sele sathi ukusonda kancane sasonda kancane ukuthi sahanjiswa yini angisakhumbula ngisazi kodwa sathuka sesihambile ithempeli lingasekho saba nomshumayeli majola. Sathuka ithempeli singasasonti sathutha. Salapha khona isitolo futhi silapha khona ngicela ngumlazi wasesitolo wasinika indawo ngale ngaphansi saphinde sasonda kancane saphinde sathutha sahamba sawusondela emzini omuntu sakhumbula isibongo kwabani sasondela emzini omuntu saphinde la khona sathutha sagcina sesonda lapha la unehlahla khona elele lapha unethempeli okunora uzokhanda uround ukuthi le ndawo inamanzi sathi ukuhlala ke lapho
sesihamba silapha sabu ngelinye ilanga baxakwa amanzi bathutha beza la kahlahle le ndawo le kumele abe nje iNazaretha ngoba lenza igugu elikhulu kasha kumele abe nikezwe indawo enkulu enhle nganamanzi ngoba lena amaNazaretha asazobuya nathi sephumula azobuya bese nihlala emkhoshini nihlale ngaphandle ngiqonda ukuthi bafowethu umntwana wenu nomntwana wethu akabuye no bese hleli phansi ekhaya akanyakaza umntwana manje nyakaze ethi hayibo phela mina ngakade ngiyiNazaretha khona abanye ababalekisa ukuthi ke bathola abantwana akulona iphutha lokuqala lakho wedwa iphutha la engathi ke bafowethu singabathanda singabahlukumezi singabaphazamisa emqondweni yabo ngibona abanye abanintathelelo babuka into engazalo umuntu athi vele yaqhumetsheni yazalo nibahloniphe nibathande into engiphatha kabi ngani nananhlahla nangayo ngiphathwa kabi ukuthi uma kuzoba nomcimbi kunyakaza wona kuqala uyabona ngoba lento ilunga uze sifike la kunyakaze yona kakhulu kanyakaza wona kuqala into engiphatha kabi ukuthi bafike mazoba nomcimbi abalali belungisela umcimbi ozoba khona abalali bepheka abalali benza into ezodliwa abantu ngoba basabe ihlazo lingabehleli abalali belungisela nini engisuke niza bese kuseni mase kuphaka kuthiwa kuphaka abangaphekanga bese bayagijima abangaphekanga namaphinifa abanopopayi abadrotshe opopayi eswini abasabambeki bayagijima abasafuna ukubambeka bagijimela ibhodo abangaliphekanga ukudla agijima amakhosazane nihambisa ukudla kodwa amakhosazane bengakazela lethembelele pheka ukudla umuntu usehambisa ibhodo angaliphekanga mina ngokwami ngeke ngithi anyeke ublack belt awume kancane ake kuphakela ngithi mina ngengazama ukudlala ikarate angihlulwa ngashaya umfana oyedwa ngishaya ngathi mina ngizovelela ngingene obungumgwazi kanti kakudlalo bengadlala ikarate khona abantu othiwa osensai labantu othiwa angani osensai nomsensai labantu abagqoka ublack belt uma kudlala ikarate niyazi nabake bajima ikarate labo bantu ibona abantu abaqhatha abantu abangasashawa ibona abantu abaqhathayo ngoba ibona sebeqedile ukudlala ikarate labaqedile ukusipana nobaqedile ukulwa ngekarate asebesathu asebeshaya abantu umuntu uyeze vele ufaka unyawo entanyeni shambe lento ayenza ngokwazi loyo muntu loyo ufika afaka ibhande elimhlophe la ekhanda bese efaka ibhande elimnyama esiswini uthiwa i-black belt lo muntu bese bashaya bonke abaqeda uthiwa ufake i-black belt la ulwagcineni noma kuthiwa yalolwa nabanye osenza abanye abafaka ama-black belt ngithi mina akanele kulwela abantu laba mhlambe bazothi uma bedlula beletha ukudla bese bayabonakala anizwa nini akanimayeke bedlule beletha ukudla ngeke beletha ukudla beguqa uzoqhamuka uyikhe ehlala ithayi kodwa noma ko enhla isutha enye ithayi uyabona lona ngendlela akaguqa ngayo engawakho umuzi kababa amen phela kusho uma uzele unomntwana okwazi kwakho umuzi uyakwazi kwakho umuzi noma unomntwana umntwana phela umuzi phela wakhe umntwana lobusumzelo wakho uwe ngoba phela mhlawumbe nomntwana kuyenzeka ukhamuka izinja zikuluma umuntu edlulela zikubamba izinja athi bezilwa bese edlula nawe bese usala nenxeba okubuhlungu uthi inxeba kula kuthina ovela khona ukuluma bese uyadlula umulume wadlula kenzeka ke umuntu inje imluma bese iyabaleka bese iyadlula ngithi mina kwenzeka iphutha asibuyeni akuvuka umntwana amen uyithola incwadi engithefunda asibuyeni bafethu akuvuka umntwana ngoba ngithi mina bayekeni behlale bebekhona kube inganzala ekhaya nje ongcono ngaba bagcotshwa bahanjiselwa laba bangaphekanga kodwa laba abaphekile ake behlale la bekuletha ukudla buze bebonakala bakulethile ukudla nikhona amakholo abakulethe wazobonakala khona nabezoba o-black belt njengami nawe khona bezoba o-black belt njengathi bafowethu abayeke
ekuletha ufunde ngifuna ukuthi ke nazi ke umkhokheli nomshumayeli noshembe uphathwa kanjani futhi khetha umuntu ondela khethwa nombani uSawuli wathi ezincekwini zakhe ngithe uSamuel bani 16:7 17 of 16:7 baba sorry 16:7 16 verse 7 mina iqala ethi ke uJehova wathi kuSamuel uma ngisho njalo kusiyona mina ethi uJehova wathi kuSamuel uJehova wathi kuSamuel uJehova wathi kuSamuel uma uzobeka umkhokheli noma kuzobeka umshumayeli ungabheki ubuso bakhe namehlo akhe uJehova wathi kuSamuel ungabheki ukuma kwakhe ungabheki ukuthi lo muntu unemali engakanani ukuthi ngagcotshwe bomshumayeli noma bomkhokheli noma beushembe nobude bomzimba wakhe ngokuba ngimalile ngokuba inkinga kaJehova iyodwa uJehova akabhekiso komuntu uJehova akabhekiso komuntu umuntu ufika bheka amehlo bese ethi hayi lo engakwazi ubomshumayeli wethu khona ngizomchaphaza kahle ubumngani wami kodwa uJehova ubheka inhliziyo engabo umkhokheli wami lo ngoba siyazi sikhuluma naye sihleba naye engabo umkhokheli wami kodwa inkinga kaJehova uJehova ubheka inhliziyo uthi ke lo muntu engakwazi akakho ngishayida umkhokheli omgcotshwa uJehova akangabheka inhliziyo yakhe ukuthi engakwazi ukhola amaNazaretha uJese wabiza uAbinadab wabizwa omunye uzoba umshumayeli noma umkhokheli wabizwa letho thempelini noma uzoba ushembe ngeke ngabona mina indoda lapha ifuna uba ushembe yabizwa naye ethi mhla ukhothe emuthingo hamba wamdlulisa phambi kaSamuel badlulisa le ndoda lapha phambi kodwa athi iyona ezosiphatha nani khona mhla ka3 April wathi uJehova kamkhethanga lo uJese wadlulisa nomunye uthi naye futhi ngabo umkhokheli wathi noJehova futhi akamkhethanga lo uJese wadlulisa amadodana akhe ezaba u7 ngisho umpanza abadlule befuna ukusiphatha nabo befuna uboshembe babadlule nabo befuna ukusiphatha hamba sikhombisa zaba u7 nonhlanhla babefuna ukusiphatha phambi kaSamuel funda uSamuel wathi kuJese uJehova akabakhethanga bonke laba buka ke khetha umuntu onjani ngabe thempelini asephelile namakhosikazi azokhethwa abashumayeli abazokhethwa ngabe sebephelele labantwana bakaShembe bangakhethwa noma kukhethwe mina uKhanyile wathi umami nongaKhanyile noma kukhethwe mina uKhanyile banginjena nje ungangikhetha ngoba umshumayeli kanjani banginje wathi kusasele omncane uthi hayi ukhona mhlawumbe ungaba umshumayeli la eNazaretha nongaba umkhokheli ukhona nongaba ushembe ukhona bheka uyalusa bheka lo ngoba uhlele emzini othingo ulusa khona izimvu zothingo lo muntu ongaba ushembe ongahle simlandele uSamuel wathi gijimani nilanda umkhokheli lapha kwadladla nimlethe la nomshumayeli imlande kwakhe nimlethe la ngokuba sikuhlala ngoba ngeke impela kuhlalwe bengekho labantu bengafikile bathuma balethwa angijabona babovana nje basho umkhokheli bovana wayebovana umkhokheli ngesikhathi sakho kungabo nje manje babebovana bafe nomshumayeli yabodwa wayebovu ngiyamazi kancane namehlo babebukeka labantu bebolata amehlabe ngakwazi ukubuka amehla amaNazaretha ngeke benisabe wayebukeka uJehova wathi ke bagcobeni laba ngoba laba bazokwazi ukunimela ngoba laba abayibo abazokwazi ukuphatha amaNazaretha ehlala phansi nikhona makholo sengizohlala phansi ngithi mina asihlonipheni abantu abadala sihlonipheni abantu abanjani abadala nawo mama khona umama bagana amadoda angakholwa uma ngahletha abaphambi ngavela inqwabe emadoda uyabona indoda umuya isontweni iyamhla kuthanda nayikholwa leyo ndoda leyo ngcono ngisho nale phuzu utshwala ngoba lethi yasonto buyingasonto ikholwa leyo ndoda ikholwa mhla kuthanda yona isontelayo khona umama bagana amadoda khona ngisho amadoda agana amakhosikazi angakholwa ukuthi kumele abanye abantu bakholwa umfundi iBhayibheli uthi ke umfundi iBhayibheli into ivele iBhayibheli angazi abantu abafuna ukuzwa iBhayibheli lesikhuluma ngomlomo bafuna ukuzwa iBhayibheli libhalwa abanye abantu ukulenda yenzeki la ukulenda yenzeki la kuphela khona incwadi eseBhayibhelini ithi 7:10
abasekhonile bokuqala 7:10 le ncwadi ikhuluma ngani ikhuluma ngathi inhlayisuthi laba abaganwa amakhosikazi angakholwa sengathi makhosazana bafethu ngiyayiphatha kahle ngikhuluma nani ngoba ushemba unithembile thina ushemba ngasasithembile thina sithembakele vele thina kodwa nini unithembile ngifuna abafethu nazi ukuthi ngoba singaka ingoba salelelela abashumayeli salelelela lomkhokheli umkhokheli sengathi uNkulunkulu akwenza namshumayeli nihlale eqinisweni lika Shemba ngoba nineqiniso ngiyazi ke umkhokheli ngagcina ungabhedelwa ngazi ukuthi uguga mhlambe sekukubeke kuphi kodwa ngagcina ungabhedelwa nje ngagcina mkhokheli ungenayo umngani la esona ngagcina umuntu umenza into wrong noma kuthiwa ke usesifubeni sakho ngagcina umtshela iqiniso lika Shembe lonke lodwa ngoba sila abafethu abashumayela abahlalele lapha phambili bazoncenga thina awuzile kuye uzocela isibusiso kumshumayeli ukuthi ke akunikeze isibusiso ukwazi onikela u14 wemali ka14 oyiphiwa iyasetshenzelwa lo mkhokheli kanjalo ngamsebenzela khipha u20 kunene noma ngini 20 uyonikela ngoba imali ka14 asetshenzelwa nekhona makhona ngisho nawe enhlayisuthi ungaka mshumeli mnganayo uyocenda ngisho iceke bese kunikela imali u20 ukunikela ku23 ithi le ncwadi yabaseKorinte 7:10 ithi uma umfazi isho kanjalo noma ngifuna ukusho nini ithi abaganileyo ubulofunda umnikeza umbhobho ithi le ncwadi wenhlayisuthi lobo mama abaganileyo nabaganiweyo obaba funda abaganileyo ngiyabayala ithi webantu abaganile namhlanje ngiyaniyala ngoba ngila ethempelini kepha kusimi kodwa aniyalwa yimina niyalwa inkosi ngithi kini umfazi akangamuke endodeni noma lakhe ingasonti kodwa uma emuka akahlale engagali ungayibaleke indoda yakho bana kungasonti susonta kakhulu wena bovu ekusebenzele ngisho itiye uma uyiNazaretha uyenzele itiye bese uyaguqa uthi baba nathi itiye ngisacela kuyosontweni funa nokuba buyisane lokuba hamba buyisane nendoda yakhe hamba nendoda engamlahla umkaya hamba kepha kwabanye kusho mina ngithi akuyona inkosi ngithi uma uyiNazaretha ugano umfazi ongakholwa umthanda musumlahla nomfazi nonkosikazi onendoda edlela utshwala engakholwa ngoba uyayithanda eyakho ungasuyilahla wawe usukholwa ngoba le ndoda esetshwaleni engakholwa yenziwa uwe ukuthi bengcwele ngawe ngoba unesontweni ufike uguqe bese umshumela umkhokhela etshethe indoda yaguqela bese uyamva uguqela unikeza ukudla ngiyabonga baba uyiguqela unikeza ukudla nakudla baba bese le ndoda lena ithi ngisafuna ukubona umkami kanti wenzani lapha eNazaretha besiyeza bese ifikela besitshela indaba zayo bese ihlala phansi sengathi bafethu singaba nothando okukhulu kakhulu uthando singafisi uzohlala la hlayisuthi babashumayeli singafisi bomama ukuhlala lapha sibabakhokheli ngoba khona abantu beze befisa ukumbulala umshumeli bembulalela ukuthi ke umshumayeli khona uzophatha bona eyokugcina kwesisizwe kwaba nendawo incane kodwa kwaba nendawo kwesinsizwe ekathiwa kubulawa abantu abadala amakhehla engabe sesimqedile mkhokheli kathiwa kubulawa amakhehla nezalukwazi uma umpunga ndokufaka umbese wampunga umjijela umbese yabe sithi inkosi ke thathana imkhonto bafana abancane ngiyabonga lento enenzile bafuthu ke nisikhumbuze ekhaya yathi thathana imkhonto bafana abancane nibulale umuntu oyikhehla umuntu akabulala ugogo wakhe nomkhulu wakhe ngoba nina nifuna ukuphatha nifuna ba ukuphatha lesizwe nifuna babagcotshwa hambanike nobulala lamakhehla sesontweni ngoba ngeke nikwazi ukuphatha lamakhehla khona azothi asikwazi lokho ingane za efuna ukuphatha zagijima zathi nanga umshumenza umbhokoda ngombese ngomkhonto
nangu umkhokheli zambhoda nangu ubaba lo mdala impunga zambhoda owunele ube nempandla bekubhoda wethu usugugile umuka abamhlophe bekubhoda bafana bese bekuphosa emfuleni umfula usuka dubo igazi ngifuna ukuthi ke ngifuna uqaphela lesese kahle bese uvula indlebe nemqondo wakho bese uyavula ngifuna udwebe baba sebebulawa lo baba no mama babulawa baqedwa bama sebephelile bese babuyele enkosini wayebathumela bathi ke baba sesibaqedile sibabulele bonke bese umfana kanti umkhulu wakho umthathile othi ke mkhulu ngiyakuthanda umbuka lacwabisa amahlekhethe ikhehle phethe umkhonto umfana lathi ke mfana wami ucabanga ungibulala yini uthi mkhulu uthi wasinibulala kodwa ngazi uqala ngakuphi ubone ongikhulisile uthi mkhulu ongcono umkhulu akufe mina wathi mkhulu ungangibulali ungafi ngalami ngcono bulala mina uthi ngcono mkhulu ngiyofihla ehlathini ngizokukhandela into ngikufihla uthi amabhube esengakudli ngizokulethela amanzi ogeza nokudla lo mfana wabesehamba uthatha umkhulu wakhe ngoba emthanda wawumfihla ehlathini ngoba engafuni ukuphatha walifihla ikhehla ehlathini lahlala ehlathini ikhehla lahlala walikhandela into yokuthi kuvukele kumoya namakhazi engawezwa lomkhulu wesemamisela ukudla njalo ekuseni nantambama nasemini bese wangazi kwathiwa sesibaqedwe wathi ngampela amakhehla aphelile awuthiwa aphelile bese inkosi athi ke kusasa anovuke ekuseni noma emfuleni othize ningilinde khona bahamba ngampela bawumlinda bashawula emfuleni yeza le ndoda ebethe abobulala amakhehla yafika athi niyayibona le glasi ephesha komfula bathi abafana hese yibona uthi ngicela umuntu ozophatha bangani kwazi ukuphatha nonke ngesikwazi bafika babashumela sonke ngicela umuntu ozophatha awele la emfuleni ayongithathela le glasi ephesha komfula ebuye nayo yena umuntu ozophatha loyo wangena umfana oqala obhutayo iziba sasidraka sibe nesinga nje bayaza beke babhukuda strike kanje iziba la sidraka khona la akazoshona komuntu bese bayashona bese yamuka evuke sefile lapha ezantsi wangena nowesibili ethi uyakwazi ukubhukuda wangena nowesithathu wahlehla umfana ufihla ikhehla wangena nowesine wahlehla umfana ufihla ikhehla wangena yani inkosi ithulana iminyaka athi umusukuhlehla ungena athi mfana angeni ngiyahlehla thejika lo mfana ufihla ikhehla waqhuma ngejubane wabaleka wahamba umfana ngejubane hamba wazofika umkhulu wathi mkhulu siyaphela emfuleni uthi mkhulu ngibuza mthi ke umubulala amakhehla uzobuza kubani uthi mkhulu ngibulawa yini mfana wami uthi ke silanda iglasi engaphesha komfula wonke umuntu akekho usafika eglasini singena emanzini bese siyafa likhele ikhehla hayi mfana wami letho nibona ngaphesha komfula akusiyona iglasi ayikho phesha komfula isithunzi lesiyana elisibona ngaphesha isithunzi bafethu ukugcotshwa isithunzi nezwa ufethu isithunzi amen uthi akusiyona iglasi lephesheya isithunzi lesiyana uthi iglasi ayikho phesheya uthi bathi umfike emfuleni uthatha uright ugudle uzonyukela entabeni ingakwa right lentaba yakho unyukela entabeni uzoyifika iglasi phezulu uthathe iglasi wena bambona ngampela umfana kathi uyapha inkosi imnyekeni bambuka wahamba balo mfana osihamba phesheya kanti babona isithunzi sakhe wafika umfana afika phezulu wafika ibamba iglasi wayiphakamisa wayithi bathi uwele kanjani ufana uthatha neglasi wabuya umfana neglasi waqhamuka seyiphethe yathi inkosi mfana wami leglasi loba mina ngiyazi ayikho phesha uyithathe iphi ulo mfana ngiyithatha waze kanjani ngalo akekho umuntu wazi ngala lileli khehla mina umkhulu wami ngambulala ngamfihla ngihambile ngawubuza kuye umbuzo wami uzobuza kubani nkosibuseni kuzwini